Boleh program dewa dados sane ukik hiring ampun pampuput pula bali upekaro jangkep wau dados pinton nggih niki muasto Dek Agus saking Karangasem nggih nayang Riki medunungan Riki Wulian Las Caryo yang nanya Subakti Rindu Betara Betari Sane Katuran Piodaru Ring Reno makin Suejo itu Betara makin Nyinahian jaga tempat makin dan becek dan medan sabah iki Sinaya Subakti Iratu sarang Sinami Subakti sarang Sami Sane nanya Ring Reno makin Leda, juga pujian pemargi sekali mangkin. Ini masih kecil. Kita kena Gus. Kita Gus. Yang benar sih. Coba percaya. Bagi apa? Mata sampai
sampun puput pula bali upakara watangan duweni mangke dados sampun pitone sira sane duwe sorak ane anu anarang jaman ane boleh penungran lihat dewa sebetul tanah sodur langit tane senang ngayukit sedang lugena sebetul langit sodur tanah ane deman manusia sakti sane ukit ngiring mangkin pitonan bangtan percuma boleh seselat lunasi ceren Prajapati lunasi ceren Pulau Dalam mangkin sampun nedengen kewisesan ini nyai boleh penugran ne melajin aksara nungalan aksara bisa apul bicaranya ini nguk-nguk anak megaena mangkin nampun cenayang kewisesan lihat pemopok ngalih nyai seselat ango nyai usah kaset pisako ngusah kaset nak jenik ngalaka mangkin sampun pitona niki watangan mata mat kena tata sangat sekan niki watang dados sampun pitona sake mau sane uke yen dan presiden mangkin malih bos-bos ring Prajapati ring pompat nggih pantan percuma niki ngayah nggih dados sira lihat sayan sarang sami lihat dua negara niki pintonan ayah-ayah sakadepatu sing ada ulian seselat ngatoran canang sebet sari ulian subakti sarang sami banyak ida betaro saking bongkasa sampun napa pertiwi sesuwuneng ring manco-manco sampun ngadeg suwejo ida betaro mangkin sampun cenayang ida betaro sampun suwejo mangdo labda karyo nyatur ring rana mangkin ini pemeniku atuh titiang kira langkung sinamburu malih bos-bos ring Prajapati dados ring pompatan dados nggih elengan sane ukit sane ngusak asik demen nguk rumah tangga orang mangkin sampun pintonen nggih yen sing bani kan mangkin niki besjo ni kana asam titiang niki Pak Bayu nggih tendoh ya dados niki nggih titiang ngiring taksun ida betaro taksun tapakan ida betaro sareng sami manggau nggih titiang ten purun nyomong nanggo titiang ten purun ngasihin saudara wantah titiang ngiring ceritan penyelenggaraan mangkin sampun jenayang ruwa benedona mangkin ceritan calon arang niki melajah ragowe tapi calon arang niku panten gede panten mekenyang kan niki sampun kehidupan wendan jelek wendan lugu yen jelek melajah raga sikap dulu yen ngayah subakti panten nildon boleh penurang dados jeru dados tapakan dan daen napa kepuro nirdon nggih pocol dijo subakti ngiring ijo betaro benda nonyang mewali ke tanah wayah sing ada mau bekal pipis sing ada mau bekal apa jiwa brahmana nek kalau mangkin ngiring nika kon mantap titiang matur ratu saya sami nggih iwang titiang dados titiang lene nggih amunika atuh titiang uput titiang untuk Brahma Sakti malih bos-bos dados iki pintona ring Prajapati santi nggih sira banyak sareng sami mangdo nyadangen pemargin